na imbaga bigat mga ka-seniors kan si kay nga pan lovers ko biga manen ke pinagibuleng ti basura kasti ti aramid ko pay dito ino ka no pinagibuleng basura dito basura sukatan para kwanto manon lumaminsanan. Yan. Yan. Tabil kayo ito, kaluban. Basta. Makasupot ti kastoy. Sama pan ibaba. Ayan. Surut-surutin na dahi ti aso. Kaya na ti kuan, bumaban. Surut-surutin na ko. Sudadatan. Pang ka magibuleng basura sabay pag na. Kaya ti pamay akka dahi ti aso no ko akastaw. Kuray ka. Wait. Kumarinta. Ngayon na kan. Katanti lamping nan. Ibaba. Ikabil dahil talinan eh. Koko tam. Kasi handa nga. Makaring gorda no. Pinagipagnat ti aso. Goray kayo Kasta ginapaldan eh. Yan na, masurutan pa may ako. Reka. Hindi masurutan Megan. Where are you? Gore ka. Kapunta dito. Ya, puya. Gore ka. Kabil dito kuan. Yan natin na. Nabay-bayag ka. No, that's not the way. No. Mga ringgor mo dati mga isa. This is the way. Umapal dati may isa na ay. Pangyo maitugot ka nagaraw. May katpay ti lamping na dati. Pangyo na bangsik ti aso dito ita dalamping da. Yan, bumaba kami. Dahil ta umapal. Umapal da. Deka atag sapato sakpa.
Bumaba kami tayong kamagpag na pag na. Haha. Hoy, ang kama pa. Ni. Umay mo dai tada. Umay mo dai tada. Ayan. Baba na kami. Ang kamagpag na pag na. Dito ti pagibulungan ti basura. O, empako tatay basuran tapos tatamag na kami. Ayan. Nga mapantumak kiday ti kadwa ko. Dito ta. Dito go. Go do. Come. Oh, di kadmag na kami. Han unay nga nalami istatakwa. Napudot. Kayang-kaya pa. Hello, rikusum mi dayto. So dakan dayti kadwa ni. Rikusum mi. Ayun. Main road dayta. Awan una iti agi pag natata ti aso. Nagpintas ti kimpo. Han unay nga napudot. Alas 8 ti bigat. Nagpintas ti tangatang. Kasta. Ayan. Ay, ada DJ ko ane. Agi pagpag na. Ayun. Oh. At daray tayo cleaner dito ni. Ayan. Ayan. Dito yung maintenance. Dito. Kas jay tumot ti pamay at kaday jay aywang ko ano sumangpot. Oh. Jay. Walking exercise. 2-in-1 day to yun ta. Gipag nakati aso. Sa kapay ag-exercise, walking. Okay. Nagmaya dito. Adadjay dadagiyagi pagpag na aso ni. Gayam. So, kastay di ubra. Nagsubli kami ta ko. Makaisbu mo. Nagdara sa mga makaisbu. Yan. Kata. Ato lampingam man na. Ito yun. Katinday kayo galo na. Nagsubli kami ta. Kung makaisbu mo data. Nagdaras mo data. Isbaw tatay katin tigalo nanta lampingam man na yan punasampay nga umuna isaksaka na pagkut ko di taglamping ka aglamping manan yan kano kaan nga tala pagis-isbuan na aglamping may ato'y taglamping kapay kastoy ti pa may ano adda mga pasalsali dahil ti manong namutan
So, kastoy ki obra ano ko. Yan, nalpas na lampingan na. Dahil ito'y kumalawi kita kaya nati agpairwar mo naggaraw pakawa. Dinakto pa itaray-taray dita. Jay ti mapan agpaipag nati aso. Ado lamping da. Gitan eh. Lamping da. Diaper. Kasta. Ti aramid ko pa eh. No, awan ti kadwa mi. Nga no aso lang ti kadwa. So nga ito man maminsanan abangam manen. Bye!